Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje kuma-fractions wethu sizofunda ngalokho abakubiza phecelezi adding and subtraction fractions. Ukusho ukuthi sizohlanganisa noma futhi siphinde sisuse ama-fractions wethu. Engifuna siqale ngakho namhlanje ejike nje ngenze ukumbala lapho sizokwazi ukuqala kahle. Umbuzo wami obalulekile esizoqala ngawo ukuthi okukodwa kokune yinto engakanani na, nofuthi siphinde sikuhlanganise nokunye okukodwa kokune. Ngizokwenza nje isibonelo. Laphaya phambi kwethu sino-orintshi lethu. I-orintshi lethu silihlukanisa kane. Masibuyela ku-fractions yethu, ku-fraction yethu siyabona ukuthi nakhiya okune esinakho okumelwe yilokhiya okuyi-orintshi. Kukho sizodla okunye noma sizodla u-1 wethu, futhi kukho lokhu siphinde futhi nangale kumele lokhu we-orintshi futhi sidle okukodwa. Nayo into esiyenzile-ke, kufana nokuthi i-orintshi lela lethu ila nama-denominator amabili ethu awu-4. Mase sibala kahle sikwenzile, sidle okukodwa kulokhu okune, sadla lokhu okukodwa okune. Sisele ngangaki? Sisele ngokubili, noma hhayi ukuthi sisele ngokungaki, kepha sidle okubili kulokhu okune esinako. Impendulo yethu esizoyithola lokho abakubiza u-2/4. Kuyafana nokuthi sidle u-1/2. Kahle if besinokubili besizofana nabantu abadle okukodwa kokubili. Maningaqaphela-ke u-4 wethu loyana yilokhu esikubiza i-denominator. Ama-denominator-ke wethu awashintshanga, ahlezi anjalo. Okwenzakele-ke ukuze sithole loya 2 sifane nabantu abahlanganise u-1 no-1 labayana sathola u-2 loya wethu. Uqaphele ukuthi sihlanganise ama-numerator wethu la ukuze sithole impendulo zethu. Sizokwenza okunye manje engifuna nakhona siqaphele. Uma bekuthiwa sino-2/5 siphinde simhlanganise no-1/5. Mawungathi uyaqaphela-ke laphayana i-denominator yethu iyafana. Angeke senze lutho okuningi ku-denominator yethu ngoba iwu-5 futhi iyafana, sizoyibhala njengoba injalo. Esizokwenza sizosebenza ngale ama-numerator wethu. Sizothi u-2 uma umhlanganisa no-1 isinikeza u-3 wethu, kusho ukuthi u-3/5 wethu. Kufana nokuthi sino 3, or uma senza lokho kuthiwa i-subtraction sisusa, soba no-3/7, soba no-3/7 lo engimbalile. Sisusa u-2/7 wethu. U-7 wethu ilo i-denominator, niyazi-ke nani, akushintshi lutho kuyo. Boyapha sikwenzile, sithena u-3 we-numerator no-2 loya we-numerator, sabasusa saze sathola u-1/7 wethu. Okumqokwa nokumele sihlale njalo sikukhumbula ukuthi uma ama-numerator wethu or ama-denominator wethu afana, asishintshi lutho, kepha sisebenza ngama-numerator. Sizothi-ke manje sisebenza ngokungathi kunzinyana. Asithi-ke phambi kwethu sokwenza okuhlukile manje, sino-1/4 noma kodwa kokune, sithi futhi sinokubili okodwa kokubili u-1/2 wethu. Sizobuyela kulesa sibonelo se-orintshi, sidraw i-orintshi lethu.
silihlukanise kane. Umbala loyana uzomelwa wokunye kulokuya okuphelele okune, bese maqeda sizohlukanisa futhi laphayana lokhuya u-1 over 2 wethu. U-1 over 2 wethu ke ekumele nikwazi ukuthi ufana nokuthi sidle uhlangothi lonke, asidlanga ucezwana. Ngaleyana sidle ucezwana, kepha ngapha sizodla uhlangothi lonke, kufana nokuthi lento abayibiza u-half ka-4. U-1 over 2 wethu ufana no-half ka-4, kufana nokuthi kahle kahle laphayana sinalokho abakubiza u-2 over 4. Kusho ukuthi uyabona futhi sidle okubili kokune lokhuya okuphelele ebesinakho. Maniqaphela kahle kulula ngiyacabanga, akuxaki kangako. Kahle kahle ngokomthetho kufana nokuthi kuleya fraction yethu sino 1 over 4 ofana no 2 over 4 wethu. So yabona ukuthi into eyenzakele ama-denominator wethu manje nawo sewayafana, enza kube lula ukuthi sikwazi ukusebenza kahle sithole impendulo ekufanele siyithole. So ayixaki kakhulu, ngiyacabanga ukuthi niyabona ukuthi kahle kahle kwenzekile sishintshe loya 1 over 2 samenza u-2 over 4. Esikwenzile ukuthi si-times i-numerator yethu noma siphinde i-numerator yethu ngo-2. Nasi isibonelo engizonenzela sona, kufana ukuthi sithena u-1 over 2 umphinda kayo ngo-1, kulingana nokuthi u-1 over 2, kepha mawuzothi u-1 over 2 umphinde ngo-2 over 2 umtimes ngo-2 over 2 uthola bani? U-2 over 4 wethu. Kahle kahle esikwenzile ukhumbule kulamanye amavidiyo adlulile besihlale inyamba si-times nge-numerator, si-timesa nge-denominator yethu. So yilokho kwenzakele laphayana ukuze sishintshe leya fraction yethu sithole ama-numerator afanayo. Impendulo yethu ke sizoyithola malaphayana, sizothi u-1 umplasa ngo-3 numerator sizothola u-3 over 4. Yilokhu ekwenzeke laphayana kulamacezwana wethu amane, sihlepule sasusa okuthathu kwethu. Esinye isibonelo okay, sizothi sino 1 over 2 kahle kahle uhlangothi noma yilokho abakubiza u-half, siphinde futhi sibe no 1 over 3 uhlangothi nocezwana. Okumele sikwenzeke nokubalekile ukuthi uyabona ama-denominator wethu awafani, kuzomela sikwenze ukuthi siwashintshe. Ekwashintsheni kwethu sizokwenza lento abayibiza phecelezi last common multiple, noma sizofuna inombolo u-2 no-3 wethu abahlangana ngayo noma abafana ngayo kuze babe bancane. Uzoqaphela-ke ukuthi sizophinda u-2 kathathu sizothola u-6. Asikafiki lapho, but ebengikusho ukuthi esizokwenza ukuthi sizokushintsha u-2 wethu no-3 wethu sibenza ama-denominator afanayo. Inombolo esizoyithola u-6 laphayana no-6 laphayana. Esikwenzile ukuthi siphinde u-6 loya wethu u-2 wethu simphinde kathathu. Masenza lokho kuthiwa i-least common multiple, noma inamba siziphinde ama-denominator wethu kuphume into efanayo. Siphinde u-2 wethu ngawu-3 laphayana nangu-3 wethu simtholayo, saphinda u-3 wethu kabili ukuze sithole u-6, ukuze sikwazi ukwenza ukuthi ama-denominator wethu womabili manje akwazi ukuthi afane. Kufana ukuthi u-1 over 2 wethu u-3 over 2, maqeda u-1 over 3 wethu u-2 over 6. Kahle kahle uyabona ukuthi u-3 over 6 wethu u-half noma uhlangothi luka-6. Nalapha u-2 over 6 wethu sikhiphe nje amacezwana amabili kuphelele oku-6 esinakho. Masihlanganisa-ke u-2
plus 3 wethu laphayana noma sihlanganisa u3 wethu no2 wethu sithola u5 over 6 wethu. Esizokwenza-ke sizokwenza lokho kuthiwa usubtract, so to 1 over 2 wethu sizosusa u1 over 3 wethu kufana lento esenzile yaka 3 over 6 wethu lebe senze ekuqaleni sithi susa, umehluko isimbulu leya sithi susa u2 over 6 wethu sizothola kubani mawususa u3 ku1 sithola u1 over 6 wethu. Sokwenza okunye ke okuhlukile kuna emayibonelo ezinye ezihlukile engathi ininganyana. Ngokomthetho senginenzele ibonelo eningi kahle kahle, ngabe ngiyamisa manje nawe uzame ukuthi uzenzele mhlambe zakhe ibonelo ubone ukuthi uyibambile nabo. Kepha sochubeka sizothi u1 over 10 minus u1. Mhlambe yanixaka-ke leya fraction, kepha nako kwenzakelo noma ime kanje kahle kahle sithe sizothi 1 over 10 ufana nokuthi minus 1, ufana nokuthi u1 wethu loyana ufana nokuthi sithe times, so 10 over 10 kahle kahle u10 umdivide ngo10 noma umhlukanisa ngo10 kufana nokuthi u1 wethu minus 10 wethu. Impendulo yethu esiyitholayo ke ukuthi sizothi 1 minus 10 wethu sithola u-negative 9 ngoba sikhiphe u1 ku10 enambeni enkulu sathola i-fraction yethu o9 over 10. Sokwenza esinye-ke isibonelo. Kokugcina sizokwenza-ke manje sizothi sino minus 1 over 9 sithi minus 1 over 4. Esizokwenza-ke laphana sothola i-denominator yethu sokwenza lokhu list common multiple noma inumber esizoyiphindaphinda ukuze sifike enambeni ezenza ukuthi zifane ama-denominator wethu. Esikwenzile ukuthi u9 ukuze sithole u36 laphayana simmultiply noma simphinde kawu4. Esizokwenza-ke sizophinda u1 wethu kawu4 sizothola u-minus 4 wethu. So yana ngale-ke futhi kufanele ukuthi ulingana no u4 wethu masimshintsha sizomenza u36 simphinde kawu9 u4 wethu ukuze sithole u36 wethu, no1 wethu-ke sizomphinda kawu9 wethu, sizomphinda kawu9 sizothi u1 loya masimphinda kawu9 sithole u9. Fraction yethu esizoyibhala-ke lapha noma usibala sizothi negative 1 no negative 9 over 36 sifana ukuthi sithola u-negative 13 wethu over 36 wethu. Ngiyakholwa ukuthi ngiqondile, izwakele. Sizophinda sibonane futhi kulunye uhlu lwey'fundo zethu.